emotional. Ngiyanazi-ke nina. I'm asking ukuthi if I'm dating you, uyasebenza lokho kusebenza okusebenzayo, then you take your hard-earned money uhambe ukhokhela mina ukuthi ngifunde. Ngifundele and then I be whatever that I wanted to be. Kuhambe iminyaka, then I lose feelings for you. Kumele kwenziwe njani? Ama-feelings ami kumele angapheli. Ngoba naku wena wangifundisa esikoleni. Like honestly, I'd like to understand. Vele phela kumnandi ukuthi ungakhipha iy'mali zakho ufundise umuntu kwi-GG sekushiya. But-ke kumele kwenziwe njani-ke? Would me paying you back make you feel any better? Noma kumele ngingasahlukana nje manje? Okokuqala engifuna ukukusho Ntokazi nakuwo wonke umuntu ozobona le video ukuthi umuntu wesifazane uma kenzekile walingeka ngoba umuntu usuke umthanda, so ngeke ulinde ukuthi uzumlobole before umfundisa, ngoba abanye bathi akumele umfundisa umuntu wesifazane, especially uma ungamlobolile. Umuntu wesifazane ufundiswa kubo. Noma usumlobolile ungamfundisa because vele usu-investa nawe ngendlela o-investa ngayo. Okokuqala ukufundisa umuntu kuba yi-investment, uyezwa sisi. Njengoba usuku-investa, usukulindela ukuthi ngolunye usuku lo muntu uzothi maye phakame right bese yakukhumbula nawe. Uma kwenzeka-ke sekuphela ama-feeling along the way, ngeke sikuphoqe lokho ukuthi angapheli ama-feeling, azophela ama-feeling. Uma sekuphela lawo ma-feeling, pay back the money. Don't ask anything. Ungaloku explainer. You don't explain anything. You don't explain anything. You pay back the money because you can never tell me ukuthi wena uzohlala ne-degree, ne-diploma, ne-masters nani oyifundiswe yilo muntu usebenze ngayo, ikuthathe leyo masters yakho uziyo-retire ngayo, uphumele ngama-million usuku-retirement, uphumele ngama-million, kodwa umuntu akufundisa ungazange wathi even sekulahleka ama-feeling ngisa-embrace your care, ngisabonga indlela ongiphethe ngayo. So thank you so much sithandwa sami. I know ukuthi ngeke ngifike wena i-masters wangikhokhela yona yabiza 50,000 noma 100,000, so uzothi 100,000 bese uthi times 7 ne lo muntu you must pay him 700,000 in return to say thank you because mina senginesinkwa sakusasa. Fanele ukuthi umnikeze u700,000. Lokho asikudiscuss ungayaphi uyephi ukuthi ngangikwenza lokho ngothando akusebenzi if wena usuphelelwe ama-feeling, because okokuqala sasingabhekanga ama-feeling, sasi-happy sobabili, and it's happened ukuthi wena ama-feeling akuphelele. If asekuphelela, you must pay back. If i-degree noma i-diploma, each and every degree anayo whatsoever le asucceeda ngayo njengamanje, wawukhokhe 100,000, each should be paid 700,000. Ibuya sometimes 7 leyo mali. Why sithi buya times 7? Senzela ukuthi naye akwazi ukuxola, angakuzondeli into engekho noma azacupha kuthengele inkaba kubulala ngoba esebona ukuthi walose. So ukugwema izinto ezinjalo, pay back the money. Pay back the money. Even if wena sisi yenzeke kuwe lento, you must pay back the money. Noma wena muntu wesifazane wafundisa indoda, if leyo ndoda ingasenama-feeling nawe, pay back, the man must pay back the man. If ehlulwa yilokho, faka upoison, bulala lenja, thenga iy'nkabi, bulala lo bastard. Ngenza kwethu ezinye noma-ke amanye amavidiyo lawa asusa umsindo, abantu abaningi sebebeka imibono yabo ehlukahlukene. Mina ngizofisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho ukuthi wena cabangani ngale video, ngabe mhlawumbe lento eshiwo ile nsizwa iyiqiniso noma mhlawumbe nje siyithatha ngamawala ahlala lapha kwi-comment section. Mina ngizuvo lwakho nombono wakho ukuthi wena cabangani ngalolu daba.